Okay, Arif, discuss. Okay. When the lights are there, I can have a book of cube here. Hello and welcome to Anouba Manipur-gi Tunggi Yumbi. Ngasigi program asi akoina handaki 2024-gi 10th amasung 12th pass taukiba masida prekha thakiba satra mayam amabu makoigi pungning thogatnaba makoigi wakal losing oinanaba aduga maru oina leminariba akoigi Manipur-gi oiba kunai mayamgisu oina wakal losing do akoi tatok tasan tauminaraga interaction program ama akoigi maru oina Oja A Bimol Akoijam akwai interaction do taunabigidamakta akwai sinjalakjaba adugumba program ni program asi mafam anida live chachari mana organizer ki page akwai Facebook ki Oja Bimol Akoijam fan club haiba mana akoina sinjalakjabani aduga maroina technical support pibiriba akwai KhutSem gi YouTube tasu hairiba Facebook ki page ga YouTube ki channel asiga sta live chachari aduga ngasigi interaction program asigi maru oiba tangkak sing adu ai samjage ahamda akoina senbasi 5:30 dagi howdage na tarmani tawdabu akoi ngahak minare maramdi nasi se QET ki exam leramba oina akoi gi pil maru oina pil thakba satra sing ti makoi exam bi bachakibadagi alakpa mayum yorpada a thengakani haibdugi maram duna akoi matam khara lawdar aduga maru oina hariba matam asi khara lawrba maktada akoi makoi ngaibo oina akoi sigi interesting oiba guest mayam amasu akoi kauri haitare duna ahama session asidi akoi gi nasigi interactive session asida akoi guest ani si akoi hana interact tawdani akoi gi career akoi gi success story mayam du akoi da share tawbiruba matungda mathangi tangkakta akoi gi Oja Bimol Akoijam na Charakna 30 to 45 minutes amki akoigi asigi hairiba topic asida Anouba Manipur-gi Tunggi Yumbi amadi question mari piri masida what is the place of edu educational examination in life haibadi akoigi exam sida akoigi punsida kari role lawrige aduga akoina masigi exam sida akoina kamai tawduna response tawgani sinani suba question ni ahum subada what is the way forward after the result? Result haidokraba matungdadi akwai kari tawba tai akwai khanmadi yam nagani akwai career si tawba sida ai arts ten tamge ai science ten tawge ai karigumba profession nama lokatke skill bher tamge haiba mayam lengani adugi sigi question mayam si basi akwai Anouba Manipur nꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ 8131073992 ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ
8131073992 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯝꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯝꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯠ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯨꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯤꯝꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Q and A ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯇꯪ ꯄꯨꯡ 8-8:30 ꯐꯥꯎꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕꯗ ꯌꯥꯊꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯌꯨꯝꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟ ꯍꯪꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯇꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯣꯠꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯣ. Hello everyone, my name is Trela Thongnozam. Aduga ihan hanbada aina punsida as mahagamtang thengnazaradi kainaga khanjaba. Basically someone I really look up to. Oja A Bimol Kurumjari aduga sending my greatest regard. Aduga anisubada aigi ichal sing inaw sing dasu sending you my regards. So aigi oinadi aigi childhood tagi hauraga adum wari sa interview khudingi dum liraga budilay sob story oi taraga so yam nauri kan dagi epilepsy na dana school chatpa phangaktabagi homeschool tawbagi episode ama laikhre adu matungda 10 thara matungda 11 kare 12 adoi matamdagi dum aise tasengna haragadi my life revolved around juggling saina ungom leibado circus ta gam uba aigi education ga aina pamjaba aigi passion haiba tare ko asi sigidamakta de thawai tharaba ngamni kaina khanjaba pot ama oidoine aigi di pageantry and modeling se aduduna adum ani zigi marakta juggle tawraga amagisu yanaba chatlaga dum lae aduduna examination or beyond examination haiba pot se aigi oina di before exam das tum oi karebo ko so 12 oidribawbadi life kind of revolved around
12th examination or 10th examination natra as 10 the lordy 10 the lordy 12 the lordy 12 the lordy and don't call it but there's life beyond that adu loy khra su yamna phazaba yamna meaningful oiba life hai tare ko adui matung da mayam ama leiriba so it's not the end aina hotna jari tu ka phanga iba marks ko chana gidre thokna kaina ka thamoi sokpa hai gatra and noi marak to sarang ani as aigi marks name handakti kamain to doino kaina khanba but noi mayam gi chiche moina aduka friend na moina aina hai ka dabase it's fine take your time dum regretful oiba sumba sidi dum thokani miyoi barina but trust me it all pass and trust me you did very very well we are so proud of you aduga exam se loi khrabani na hojikti tungda noina pamjaba kai tawba yai kai tamningi haibado hojik khanbagi matam oirae now khanbagi matam sida akhoi sudo ngaire ai si tamninge adubu paisa leite natragana asset leite haiba na chingba so aigi oin experience ta I class 12 lawyer matungda I was kind of lost honestly I was like I just showed them to lay sira natraga ina pamjari ba psychology se tamura sira art se dum pambani na ceramic designing so yam pamba ko adu ceramic designing se tamura sira ani mangam gatra and at the same time financially independent so oiningi hairaga dum wakhan se makan khalleba ko adu matungda I wanted to take a break honestly I know the sing na pami se kai no have se khangna bagi tamang I really wanted to take a break aduna I took a break aigi oiba aigi pace ai sumaina chatle mi kharna sumaina chatle mi kharna sumaina chatle it's fine it's all life and sidai sida maana magi khujat to lali haibadi yade ko aduduna aigi oiba pace aigi oiba khongthang dati marakta ai break lo ri top loraga ai thabak change thabak tawrure and adugi changura matungda talak paduna aina tam ngasai tamningamba ceramic designing tamure adagi along the way business management or business se yamna aingonda paruba kan exciting oiba aduga yamna khangning ba oiba do adugi ai entrance loraga admission tawra hojiksu hoji ai gi pekha su it's coming up so loisilak pada chestrelana noida haining base you are doing great noina hojik chatliba noigi khongthang da it's already very very great examination or exams and tests sumba say honestly it does help us grow aduga hena work tawning ba hard work pining ba adumba ki wakhalon di chenhanli adubu exam duna nangse kanano karamba mino haina takpra hairati takte natte it does not define you akhoi gi Manipur-gi oinadi Tunggi Yumbi rel hai taragati nakhoi ma'am sini natra aduduna chestrelana wishing you all the very best also remember noigi potential se limitless it's boundless saida loye magi di ability ka aduduna keep exploring keep experiencing new things and keep learning nongmadi noina wang na paibado akhoi su ubangam boy jage thank you everyone bye bye Thank you very much, Stella. Nana, hojik yengragasu program si matung taba akhoi link ta changaga yengko matamda akhoi khangjananaba akhoi maikei dagi yamna thagatpa fongdokjari aduga hojiki haibirokniba wahai singdasu yamna inspiring oi angang singnasu dum fajana losangani haina hanjai aduga Stella masamaksu mayam punamaki akhoi inspiration namani habitat aduga mathangisidi apai mathangi lorokadobasi masamak actor amani Manipur-gi film industry da yamna kuina khongdaraba aduda natana akoigi lila gisu yam phau kiba artist ama ituna laiba akoigi film gi lam sida adum acting asi masagi pokpadagi yaropadamayna tawraga lakaba dugumba mioy amani atai kana nate aina ngasi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯣꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯅꯨꯡꯒꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ 10, 12 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯝꯃꯒꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯕꯣꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯈꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯇꯥꯕꯤꯀꯣ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯕꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯃꯛꯇꯗ ꯁꯤꯕꯨ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯗ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯎꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯂꯝꯗꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯨꯠ ꯄꯥꯠꯇꯒ ꯇꯨꯝꯃꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯩꯗꯥꯡꯉꯒ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯦꯜꯂꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯛꯆꯒꯦ ꯕꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯗꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯡꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯐꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯅꯩꯗꯅ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯇꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯄꯨꯡꯆꯩ ꯆꯥꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ
ꯑꯩꯒꯤ opinion ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ exam 10ꯒꯤ exam ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ 1993ꯒꯤ batch 10 ꯊꯥꯒꯗꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ drop ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ examꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯕꯕꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ backup ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯔ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯕꯔ ꯌꯦꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯕꯔ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ 3rd divisionꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 3rd divisionꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ खितंग तमगा याम हई सिंहन फई सिनेन इज्जत लई हाइबसे आइगी कॉन्सेप्ट नि अदु आइना का थाव इनाउ सिंगसु मरमदि हुजिं हनक हुजिक पै अखोय एग्जाम गी रेस तने अखोय पोथ अखोय लोइरे अखोय एग्जाम गी रेस ता से लाइफ सपीरियर इंस्टीट्यूशन में आम सो ताबिरते angang lalon ma mai roi lalon bagi karbar si tokpiro angang semji tunggi yumbi semje asengba exam pangthokse asengba exam hai exam si kain nati 12th the first position lorga success ni hayu lale sidi journey punsigi tangkak amanda thengnaba stop es amakhak neba sidagina aina bazar bok chapta hodam lerak thengnagani hodam lerak tagi kaisampat tagi pauna bazar tagi thangal bazar aigi destination di sing mairong nen lokan da sing mairong bu bok chapta thengnaba tangkak amamam ne na lobe metric ki oibe 12 ki oibe sigi tangkak sida अखोगी सिगी तांकक अमा माइ पा लाइफ से सक्सेस होइरबनी सिगी तांकक अमा माइ पात्रगना लोइरबनी हाइबा ना आइदि निहन्नबगी वाखलोन सि तुबोकगा एग्जाम गी लमजेन दि आई होजि अखोय अदुम लोइना खंगरबो वाफमनी अखोगी होजि पांथोइबे एग्जाम से कयाम सेंगगे अंगांग सिंगा हवलिबा महिरोइ सिंगा percentage si oina lakadoriba certificate to the yumham moiraga magi kok to the afaba gyan pinanabagi lamjen soni wakhalom lom na sangna drabra haba se akoi si common people na haitare in general oina khangaba son hainara aba madu proof tiba ngamdraga su singnaba kaya aman lairaba haita azuna aina hogali be chaina sing da haijaba tai ai like am haiti ai like am haiti ai like yam su tam ho tre graduate for solution ngam gidi ai gumba aina hori raina hor amba hori ba mahira kaya ama haitare ji yarongan manipur da handa exam thai singida like तमगा करी तौगदोइनो आइगी फ्यूचर से कइनो आइगी गोल आइगी एम्बिशन आई कराइबो चटकनी खंगदबा मयामना तमनैयदना दुम तम तंगाइ फदबगी 12 सिमा लोय होरगा पीए भोक्तंग योरगदी सिपाहीगी लमजेन चेलगा कॉन्स्टेबल लम ओइबा नत्रगा पांदम हमते यावदब हाइतारे फंगबा 12 सि पास होरा काना कइ तौदोइनो फंगबा केनोमा low ma yon thoga bandho thamaga gi keno torga kolaga aibagi wakhalon da like tamba na ka amasu yorngani aduga 12 sidadi loisalage aduga makha tamda sare 12 loi hogdradi ai nupi thiba khangaroi yum ban ma khangaroi lairi ka hiki haigini masi nama gi oina masi degree jim tangi pai hogdi ade gi wakhalon da exam prepare to mayam ma yorngani aduna
ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯞꯆꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯪ ꯍꯩꯗꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯒ ꯏꯒꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯇꯣ ꯎꯠꯇꯅ ꯅꯥꯄꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯅ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯛꯇꯨ ꯐꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯣꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯥꯔꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯍꯩꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯇꯥꯍꯩꯗꯕ ꯑꯣꯏꯍꯩꯗꯕ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯨꯔꯥ ꯂꯅꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯤꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯅꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯪꯍꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯝꯃꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯦꯛꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥ ꯏꯃꯥ ꯑꯩ ꯏꯙꯧꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯝꯕ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯛꯂꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯝꯖꯜꯂꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯆꯨꯡ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯪꯗꯅ ꯉꯥꯡꯉꯦꯅ ꯂꯛꯅꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ
masing yangba kanglup haitare mayamna pibiba recognition ni aina ai haire natraga art acting performing art di ai sana aina to si yare na lepa yaba pona masidi art ai posita di ayeng masinga pirakpa mark tuna final mark ni masigi keno sana ayeng ba yeng ba miyeng tabi ba pai tum na khara makai hei haitare yabiba khara yaubuduna sagi maya marak in phangmane adu aina haugat hauri iba na inau inau singa thamjani me khoi moderator na thambi bo afam duda akoi ki mai pak pa se mideng dati aina tawjari ba thabak se sida yamna nunga aina tawba aina acting dore ai acting ji enjoy tawba masi aina masi da ngaw haita aduga sana kotna ba doiro any field aina pamjaba iba hiram duda thamoi sengna amadi kathokpa amaga yauna nungaina haitare nungai ba yaudana tawsanna badi yaroi mai amta pawai thabak badi makta aina pamjariba aigi profession duda enjoy tawraka mai atomda mai pakisna success na ngai dana lerongani haibase ai sumaina tham ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯅꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞ ꯇꯞꯅꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯋꯤꯟ ꯗ ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ aduna yam nungaijare body thank you so much ai khoi yamna short period ta haijagibni adubu yabidana ngasi keno sama sida tinbiri si mayam gi oibasu yam nungaijare aduga adum jun sida leibige hai taragasu kaisum kaidi dum leibiraga mayam gi khoi gi live si dum yengbiu aduga jum sidagi thoklagasu hore mayam putma mayam da khoi gi facebook ta leiriba khoi gi page sigi maming asi Oja A Bimol Akoijam fan page ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯀꯤ ꯆꯥꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯐꯨꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯖꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯍꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯀꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯕ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯅ WhatsApp-ꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯔꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ
aduga ai yaragadi WhatsApp number dasu mayam mamangda amutanga lauthoksanaba tawjage WhatsApp number atu ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯝꯁꯅ ꯉꯥꯡꯁꯦ 8131 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ. WhatsApp number adu 8131073992 amutanga haijage 8131073992 hairiba number asida video call tobiraga nasagi isagi question atu ozada hambibi yani atopa amana akoigi Zoom sida Zoom gi link khangbikiba satra mayamna nasigi miyeng tabiriba satra mayamna Zoom gi link asida chat box ama chambiraga nasagi Zoom si yaubiraba matungda chat box atuda hangningiba question du isagi minga lefamga amadi hangningiba question du thabiyu madigi question du horen local aba matamda akoigi kano singna technical team na contact tobirkani anduga Zoom da yauri banina video du on tobiraga thambiyu horen video du on tawba matungda akoigi question si hangadabani haitarene aduda aina tum force oina facilitate tawjage aduda ngahakang ngawba yaw taragasu khangdaba yaw taragasu ai dum adu asigi program si sport onanaba ai dum honajage aduga mathangdi akoi kuina korana ngaijariba asigi program asigi mapung oina akoigi ngangbigadaba aduga akoida takpigadaba Nova Manipur-gi idea si da yumpham oiraga exam gi significance exam gi result ki significance amadi punsi habasi exam gi wangmada kari kari oirpage natraga oirpa yage habasi neinanabagi damakta satra sing asigi 10 pass tawkraba thakraba 12 pass tawkraba thakraba mayamgi damakta ai sanjarake Oja A Bimol Akoijam. Oja taram noksari Good Odana afternoon. Odana BDC question Mari sini question Mari si mayam nasu amkan Odagi si tabi da bra koi technical team yabi record ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ? ꯍꯜꯂꯣ tai ꯍꯜꯂꯣ ꯆꯦꯛ ꯑꯣꯀꯦ Oja tadare ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ anyway ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ class 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ class 12 pass tꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ pass tꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ pass tꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯝꯁꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ examination ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯅꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯥ ꯆꯥꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯉ ꯄꯤꯖꯩ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯉꯥ ꯆꯥꯅꯩ ꯉꯥꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯊꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯨ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯉꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯔꯤꯖꯜꯠꯇꯨ ꯐꯖꯕ ꯐꯖꯗꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ cricket sanare football sanare kaaba kadaba haiba ma prekham thare pass tauba fail oiba se atum mioibagi hauna san hai tare important oina dum lawni khoina ko adubu aikoina yengda hairiba punsigi experience mayam se masi aikoina kamaina mayok nagani makoi se karino mogi nature se karino aikoigi punsiga kari mari lainabam thoi amading aikoina hairiba
parikha hariba examination sida akhona yengadaba miyeng se karmaina yengbam thui haibana chimbagi potu madugi saruk ama se na share tawningi se ka icha sing sida na share tawningi simani ani su hairiba akhona tawlariba exams hairiba adagi akhona kamaina mayoknari haiba pot mayam siga ngasi akhona leiriba iramdam iraipak haina akhona sanari pak manipur su kawi adagi poirei maitai lepak haina thain so haina rami adagi udhen chawre concept se ko adai kang lepak adu da haina kawriba ngasi normally akhona manipur haina khangna dana state amoina leiriba adagi khitang sports the kai the khara phare natraga akoi lamdam sigi macha amna pilot oire natraga parkham phaure da khoi manipur macha phaure na koi harau jariba poche masigi manipur siga ekoi na hujik tawriba parikha in tawriba dagi education na tamisiga kari mari leine amadi akoi gi hujik laiba na koi gi satra ogi punchi de hingiba ngasigi jahi trauma trate time pan swai de surakpa jasing sila mo khoi siga kari mari leine habtugi maramdani aina share tawning base ko mase ai sigi background ama oza mati amanoida jasing sila ina haining ba mana oza se thaina dagi ko ai se basically ai se training tor ko da psychology da tawre ba ai se ai gi basic training ai gi professional training se bona bo social science te specialized tor kanda Kujinga Jenu the Gata is in sociology, Tapani Dugai, parent discipline high tare, I get professional training the was I say psychology Tauredana. Mental health issue go Marilena ba institution incidentally was I say more Sagoner, Siquireba and Delhi the Su Koigi institution yam lay, I am the Sagoner, Galoina Ragba, I Suyam Kana involved or mental health kamari lena ba institution me am lay adui manungda snehi namle aina kuina loina rakpa moi se haurak pada koina masigi organization se koina horok kanda 12 ke exam haidu matung da satra sing depression chatpa natraga suicidal tendency lakpa gumba adegi karam madugi matung da kari career option tawgani kaina masigi khana masigi problem se satra me amna thengna ba mama pan thengna me am se masigi pochiga aikoi madugi issue me am address over institution ni aise aikoi so the counselor and the natana counselor me am so ai na train taw aikoi na ko consultant psychologist so na koi na sagona rak pa haitare adu physics dum tawre thaina dauna yam kanna di yaudre matam amsung ai gi thabak na yaraktabana haitare ko adu chahi goding yauri moi training program I the counselor training to was do mai na dum session nama ni dum lauri handak su tan ko manga da malai online de logo do ni moi summer de to gale se sigi training program se handak ki tan ko manga sida ai session nama lai moi dum huji phaw dum yauri hai tare chahi kun mu manga mu se adu da theng rak ko mayam do ai gi iramdam manipur da di kaya ai ga du ga de adumaina raga thabakti tawtaba da handak se aina sum khalak pada noi myam unaraga khoi gi leipa na koina syamna nung sijari ba noi na leiri bo je manipur hairiba khoi gi lamdam se awana ta dana khana chaina ba leidana mayum kai fachana leitaba imung manung na khoi myam marak ta siyarongani adumaina leibe imung dagi parikha tha ba khona bona ba masigi manipur se aikoi gi leira lepa iramdam se karmain tawna koi phan gani haibada na koi gi role kari lebe yai kaina sum khalak pa ojana adudagi na koi gi su aina sona kana hana dagi tawdan da lakpa koi gi counseling tawba no koi gi career choice kamain tawgani education ase karino parkha ase karino haibagi wakhallon sum miyeng se karino haibdu chorak pa mai na koi ga I share the way na to bani ko ai masi mari thongna khaidoke mase akoina torom daida mari thongna to wada basi ahan bada aina asai first question aina hangni si punchi the educational examination haibasigi role se karino haiba mako masigi examination gi role se karino haina akoina to matamda
punsi haibam yawiko miyo bagi punsi se karino haibam ma koina khangmo ma changi education ai se karino mathang mak samna doi ni ko punsi education andagi parikya se ahum je la ka doi ne ba mari le na doi ni ko aduga ahum je la kan na ngasai gi akoina kamaina yengani am sun kamai to ne se punsi se karino ko miyo ma po se karino se yeng se philosophy da oi be yai dharma gi maramda leiba gita gera bible oi gera quran oi gera religious texts lei ba mayam sida oi be yai dharma gi lain lai shun na mari leina ba ko natraga philosophy do oi be yai natraga psychology do oi be yai natraga sailing i be de yai punchi e se kai no da na tuna physics da ba ba ekoi gi se punchi e se kari no hai bo wa hang se masi ekoi mi oi ba na hek pok ko de gi akoina jiba panba thawai panba organism amo oina ko leirak patigi ekoi ga sagonara ba potni madugi product natani ekoi no hujik leiri ba schooling ba sailing ba cinema nami ba adegi lari ki ba tauri ba pot mam se madugi saruk amane aduna ekoi na ham da punchi se kari no haibagi mi engama haife na ma khangmom ma changani aduga madu haipet khandaraba noi no khoi gi punchi se kari no noi su khale dana se ai khoi punchi se kari no haiba se life ase kai no haiba ma khangmo mam thue adu kan da ni education na sakang ka doise adu khanga matung da ni khoi na parikha se kai no mu khang ka doise aduna punchi e si sam sam na philosophy kari granta da khoi na oza si uji ngo noi no ure na ai sam hauri mit pali na kong pali haksa basically se organism amane bai koi se masida ki house se ba organism se kamaina koi sexual reproduction tawra koi mi oi bati pu e hai mind la e hai ba ko khangi na se punchi ji sini adu mathangi mapo isu hai ba malai sarga hai ba malai isu pani hai kambu mana semok panate magi natural process amani sidi physical law ma amna guide tawni hai ba ni mi eng ja ja ram lai ba ko na sunoi na su si yamna ngang or sunoi khalam ne ba we were born ima ipa hai bam lai re punya do koi sira kan kai chatoi no si bai sina karino polak pai sina karino kain sum hanga padagi south oraga di pithibi lai re hai re planetary system lai re hadagi galaxy lai galaxy mayam de universe lai kamai horaki hai so na sembi bani hai create torokani hai amana big bang in physics ki theory dharma hai kani aduna ai koi khang de ba ngasi bo life sikari no ai koi kana no mi wai bai sibu kana no kai no na science ki de yin kanda the dot ai na malai bane voyager 1 kawi ya number satellite ni mi oi bana saba satellite wa solar system wang ma lana pai ba satellite ni ko sigi pochi mana solar system je lan thok in the Carl Sagan na nupa malai scientist na mana nasa da hai ba amukta laisal laga nang camera se laisan be yaga to smain pai be satellite se laisal laga khoirom dong ta number yaga draina no youtube te su thengna ga ne adu gi picture do ar nasa gi scientist sing na khoi yenge na ta ga laisal laga nam me ba do dot ma sang khak lap no u ne ba the dot ko ne do asigi dot se kari no da sigi mathak ta ne ba khoi na hingi ba punsi masigi dot si da ne ba hoji ai khoi na dinosaur gi wari sari ba volcano ge wari sari ba krishna leram me hari ba muhammad po me hari ba buddha po me hari ba christ po me hari ba alexander the great hitler adagi genghis khan haigera akbar the great haigera ha romeo juliet haigera khamba thubi haigera sigi dot sigi mathaki lan ngakta ne ba masi khanari ba kuki maite ai ji sigi dot si da leiba kangbu ne sigi dot si wang with the Pithivi wang with the universe says it carino, Sansar is a carino, I will say, Koi, Mugi coca my yauri mina, Koi hunger level, Koi Sato hung, but they need like to tamba in a tambakanda. Naina than a physics, the Mumadu Tiri, Big Bang they told a high. Lives in a Kamai Hore no. Pithivi the life forms a Kamai Lak Pahogi, Bigi theory, the evolution theory, Toriba Mayam said. Amarum the punchi se kari no haina koi khang na bo na bane the dharma gi kaino kangbo mana ishona sembi rakoni handak mapo mathangi mapo kaina incarnation the thajaba kangbo mana mana adu ga mathau ta bane te du di wari ni haina khanba kangbo isor leibra leitabra kaina nainari base
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯍꯧꯒꯦꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯇꯥꯞ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯈꯨꯖꯤꯟꯅ ꯁꯤꯔ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯅꯥꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯇꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯃꯦꯟ ꯏꯁ ꯑ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯛꯎꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅꯅꯦ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯑꯗꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯁꯤ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯃꯒ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ marked by two attributes ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ education ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯔ ꯁꯝꯕ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯀꯣꯟꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯔꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯧꯕ ꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯄꯥꯟꯂꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯗꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯒ
particular way amada activity taunana ba makan gi training tauba adugi potne koini education haise second na ina sa haire isi kaidobagi tauriba haita di khunai panduna hingba miyobe ko itonda leite dana ko aduna khunai amabu kamai taudana hingangani haida ko khunai du gi saruk oriba ko na tawada ba thabak mayam se masi karama makhan ge tawlaga khunai se kamai chapor kadege na khalak policy magi makha da hangane aduna ni lam gi education system kenariba tambiriba para training tawbagi makhan je moi na pamba khunai moi na pamjaba leipak miyam du oheningba punchirol gi matung ni semba training program ne ba koina noine school tamiba college tamiba na tawris so adugina sigi pochini akoina udoise education na isiga life ka kari mari leini aiduni ko sida ani suba ama aina sunoisi manungda contact tawba yara dinogi sida akoi zoom de yawba satra ma yawriba swaisi bo ama pusalak pa yabra ai wari imta kudam moina kenu ma haige yagadra hello manungdagi satra yaw taragadi amtang yengi ai example ama ani suba aspect ama haige tawba yawriba pusalak pa yagadra yaroi dobro gana yaroi palong kai biru makha chatage yeah no I don't know anyway foreign say yare aina ani suba aspect say education hai sika life ka kari mari leina yai dugi thirak pa matam dai koina khangada ba mana nasa aina khunai pandu na hingba amagi design torokpani magi lengak tu na semak pa education system amagi makada kari tambigani karama makhan gi wakalon khalan gani amasung karamba activity da training tawgani haina torokpagi system ne ba madugi magi design amagi matung ina torokpadu da akoi changai ineba miyoi bagi ngasai basically akoi gi pose ani subada ina haige tawrai sina ngasai gi amaduga point se samna doini ko aikoi itonda hingba nateba ngasi ai se bimol haire mayamna se kananom na yaima kawre aina kaino mana ingonda yaima bai ming bimol kawraga aina aigi marupam da hangi mana kaidorge yaima nangbo nangeno bimol en tawrai duna yaima haire mana koksale ba imanam sina ai nupina su yaima kawre adegi yumthangna bana su yaima kawre adegi imana ba tinar pe school mana sai se yaima loin kawrak matamda ai se bemol ni haize ba singa mo oi masini samtamna tai be example se kari da ai kanano haiba se ai ga laiminari ba khunai panuna hingminari ba ai gi fellow human being sing se yaudra di ai isabo masak khangja banga moi doine asina koina larik tamakpada kari haige da for your personal identity of who you are, we need constant confirmation by others. Hai, ai kanano se ai gi significant others na confirm to wa ma change ba koi da. Aduna kai doge da sina ne ba ko na mioi ba moi na hingba matam da ai gi khunai panu ni hingba isa mioi ba gi hauna lon chat ni ma se mioi ba ga sago na duna leira pone duna icha sa noi na leiri ba si su ai khatan khan ba ya de ngasai haidana tamiba larik sisu khunai panune hingma mioi bagi sarkar amana lenga amana semak pamagi design moina pamiba leipak tugi punsiro lama tana ba semak ba education system ame makada tamibani adumain tawdana kupna yenga kanda de ai haibase ai gi khunai haibase yaudana hingba yaro aduna ne ba koina aina sida hiding ai se kaino da manipur haiba potse yaudana ai na haibase ekoi parak tarakane aigi khunai haibasi sina aina leiruba khunai dugi punsiro lo tanaba tamaiba education system amani adugi manungda koina kawroi da base ai hainai tongana legadaba nate haibasine mioi bagi hauna baneba akoi pokpadagi kanagumamna care lora amda de akoi sineba angang si hek polakpaga he or she cannot live by himself or on his own matonde hingmangam de dana ko imara ipara maoina akoi bu sembirakpa chak inbireni imana natra adegi fi session bireni school ka ba horakpada so we need others
mi atopa ma mathau tai aduna aikoi gi punsi se hingingaida adom atopa ma ge mathau adom tani noi school kare na koi oja se noi imai pa na te du su mai oja yauduna noi lai lai su tamba yaroi natra adegi school chatpada thauri ba driver nangi taxi driver nangi school gi van gi natraga bus natraga rickshaw driver do yaudadi aikoi hingba yaroi aduna amaga interdependent oina laibasina ai gi khunai haibasida aigi masi relate to bangam gada bagi haibasisu achoba mioi ba mai oina hingbada changdaba yadraba potne aduna ai khaktana achoba officer oiraga ai khaktana ina khulaga ai ena chatpase ai khoi adumaina yam khala matamnadi khunai se sigane ko khunai siradi ai khoi jo mu hingaro ke na sai haidune ai ese kanano haina honabada atopa mi ma thau tari ko natra aduna education ge ani shuba mangal da kari haige da ngasai gi loisalak gi do aina khunai ama punsiro lama ta na ba semak pani lainga amana du ma tu system ai makata ma ini haida na ko education department kain lai ri natra adu maina noina tammi ba education ji gi ani shuba mangal am na kain da ai gi khunai siga kari mari leina gani karama makhan gi mari leina hanga dage haibagi pot amasu mioi bagi punsirol da sagona ba musu madu makhan karama makhan gi mari leina hanga ge na semba masu education sida yauri ko aduna education gi mangal se aikoina loira pa matamda karamaina ugada ge haiba matamda aina miyoiba moina hingbada aigi leiminari ba miyoiba khunai siga karamaina imungdagi hauraga amasung laikai kari laikai dei chautoraga aigi leipak miyam haina sumaina dagi pithribi ena sumaina chautora kanda haiba mayam jigi expansion of consciousness aduga maduda aiga leinaba ngamba mari se masi evolve to ngamnana ba education sina achouba khulai ama natraga pambai na laik tamba haise aduga ai kanano organism amoina aina khalli karino haibagi training tawnana bagi pot mayam duni masine ne kone education amasu punsigi mari leinari se karino haibasine baina na koida ahamathang se so masigi first question sida aina usi haige tawre se mioi ba moina popa matamda education haibasi karino haibada wakhan khanba tamba amasung aigi skill aina activity mioi bamna tawde yada ba inga sai haiduni chak cha boy be sa tan be mai dagi plane sabe yai plane thobi yai sports ki sana bagi yai sigi activity mayam gi training tawbam boy ba amana wakhan khan badu gi saruina ai kana no ai punsi ai karino khoi se kana no na khan bangam bagi madugi awareness aga khenai se sidane thinking je yawram badane ba koina man is a political animal has a sumnagi saga koi khene ya re se ko sumaina leibasina education gi ultimate goal set kari hierarchy da munna yenguragadi wakhan khanbaduga mangjing thana chalakpa matam adagi activities mayam tamak pasida maruina koina khalak pase akoina masida khalakpa matam da flowering of the self hai aigi isasigi growth ne se hena aware ora ko life se karino aina masak khanga ko namakpa adagi activity makhan to ba herakpa se education na mateng orgadabani aduga nasagi self discipline number se activity makhalam neba sana charam dai the agency kawe saji ma lei kan da sa jina tap na ga changi je mai gi own behavior se control to ngami ne se mioi bani he na ngame ba se ko gi thought amasung activity control to was a self discipline gi saruk ne ba se angang oi ringa dige ko na toilet haire na toilet tawning e na toilet ta chatta bi da famung da angang hai chingai de tawrong ani ima ipa na chai da ngang da kari tawni karam mafum da kai tawni kari tawba yai tawda ba yai adu de IC sa je command control tawni haim da sigi sina ko na discipline haiba pot ne ani su arobe da na asai gi aina haige da khunai mo ina hingmina da mi ga kamaina mari leina ba ngamni kai se aduna rounded oiba personality ama mi mo oina na ba education haibisina tawgada ba pot ne ba akoini ure se ko isagi control to jamangam ba wakhan khan bagi expand to ba ja de makhan gi khan ba adagi skill activities mayam thabak to ba haigalak pa amasu isai to da aigi emotion khangde aigi kamaina control to jani haiba khangbada natana
mi ga kamaina mari leina ni aina khangakpa how taxi khasi ବ୍ୟବହାର kaise adu yar ko doine sigi pot mari se wakhan khan bangamba activity skill khara ato pairakpa isagi self control oiba ngamapa amasung mi ga mari leina ba mafam mari sida phajana train tor ko mi se education gi mangal phangaba mi kawe nangi khanbagi nambagi chang nangi skill activities nam hairakpagi nasa gi self regulation and discipline ngamapa mari shubadana miyoiba maga kamaina loina gadani har khangapa masigi pot mari se education gi mangal oigadabane ba masi tanan ba sinmane hairiba education sigi tawba matamda अखोई एजुकेशन सिना परीक्षा नम लवे एग्जामिनेशन से ngambra hairiba poching gi poche ma wakhan khan ngambra haibagi pot adegi second na magi tawbagi magi activities no practical gain taw so du activities makalam ni angang oi ngai da su ja ja saidana lei sadana tawdana school homework and pira maruina udi mama mapana na masab ni angang oi ngai da training tawraga su ko and activity tamai ba and self control I say I recommend tawdana aina heta pamina go kana da bi ha khanga ga leibi adegi saw control to ngamba adegi emotion ji kamai handle tawni aina karam kan da kari ngangoi kaina khanma ngamakpa isa gi regulation ngamakpa asigi adegi mari subadana aigi imana bu loina ba ahlaman ga loina ba imari mata ga loina ba imai pa naba sigi skill mayam sigi totality se masi education gi goal oina tamak pot ne ba ko masi toro ku matamda normally na khoina thenari ba examination pa kha se masi karamai tawgeda very narrow down ama da tawgal leba akoi gi examination se maru oina nangi mental ability se da hen emphasis tawsale ba pa kha to matamda ko normally anamana component se nasai hairiba mari sidagi loina ba emphasis da mayai wai da kana emphasis tawri se nakhoi gi fall na teba se na kai gi system amagi dagi na hen emphasis pire eva ko mental part da han changne aduna noina ngasai gi exam thari sidana poche maruina ani ne ba mental sida khoi ni yengbe se ko examination jin tawri sa pe yengo ko noina parikha thari se kari noidana ani ne ngasai du ngasai mioi bagi aina ngasai hauda hai ba mioi ba sidi thinking wakhan kan bai da adu gi posida ena changjal la ine ba ko asida kari tawge da poche ani shui ko poche ani shui sidi aikoina reasoning hai ba maga ko reasoning hai ba maga nangi domain knowledge hai ba nga laine reasoning hai sidna mo thugaira kana di pot ani ne ba any exam UPSC bawba noina NIS thar bawba dum sagona ra chato ba po che na sai gi nangi human mental faculty ekoi wakhan khanbagi nambagi saruki training se da en emphasis pisal kanda nangi reasoning capacity se leibra ne yengba ma amana domain knowledge haiba ma yenge ko ani se kari no explain taro ke go me pekha thari se singa tane bana mana go na sai gi reasoning hais na kaino dana ability to see pattern and relationship ka pattern na maubong amna bo hona ba ha amana relationship hai se relationship is nang na classify tawra kani pattern ga nangi relationship se una ba hona ko nang classify to kani animal say living and non living adegi living da noina mo sigi animal and plant adegi animal rak to noina phylum kaina khaido ga 9 phyla na protozoa adegi na chordata kaina tamai se classification ka we ba se aro moi ke pattern je kamain to ya amaga kari relationship lai nei guys se masi ki capacities never reasoning hai se koina where patterns and relationship gu ngam ba se anoina mathematical equation ga tawri ba mayam se ngasai gi ma gi pattern and relationship mayam se gi pot ne ko classification tawni reasoning hai ba basic se sida emphasis amna pira ga tawe examination se anamana ko amana domain knowledge ka we now on the facts and figure information libra idc animal kingdom se phylum kaya thongna chugai for example ha adegi newton first law of motion khangra second law of motion khangra adegi natragana social science the legislature isna kaino executive isna kaino judiciary isna karino society ke state ke kari khenei ga se mai magi domain knowledge ka or se
pot ani sineba noina tammi se basically high river pot ani se hayeng UPSC bhogi pekhada noi dum sagona ra chatna neba si basically so exam is testing you on this high river pot ani da anamane emphasis piraga taweba nangi domain knowledge ka nangi reasoning capacity siganeba yare ko sa aduna ngasai exam si noina thengnari basa punsi karino amasung punsi gi exam hai karane aina hamba conclude noi gaina aina conclude tong ni je sineba noina thari ba exam do asing kiti education na tala iba magi goal ngasai kari pami mioi ba mo na poko matam da nangi thinking ability adagi nangi self regulations and relationship with others aduga atopa skill mayam tam high ba pot mari se si tawro ko matam da noin exam thaba matam da di basically ngasai gi nangi consciousness and mind gi pot wakhan khan mangam gi pot gi ga domain knowledge aduga sagona ba adu khakta da na hen emphasis pisal leba aduna noina exam pass to ba musung fail to ba haina haira ko matam na noina ma khangdab sa ai gi punsi gi saruk ama khakta ni se ai gi punsi purana ti haiba makhang ba second na examination hairisna ai gi education ji gi pot loina ma education na pivang to pa pot loina ma akoi no huji chathari ba examination ji gi system jina loina ma evaluate to de haiba sima koi kawe da bane amuka hange ko examination na ngasi class 10 thari ba musung class 12 thari se basically nangi intellect nangi mind gi nangi capacity to think and reason and ability to khatana anamba emphasis taweba aduga domain knowledge kharaga pullaga same by examination ne adubu nangi self discipline kamain tawgani skill atopa mayam tamgani se football sanabani hangde painting ni khangde isai sakpani khangde different domain nangi skill mayam laire ba topa miyo bagi punsiga sagona ba adugi du loina kai susuna ba tawna teba ko adaga adagi mi ga society ga iga mi ga kamaina relationship like ni haibana chingagi poto adugi khatana teba basically nasai nangi intellect ka anamane emphasis tawne so nangi entire moina check tawri se nangi education gi loina maksura tawna te aduna nangna part ama khatta da success oiba amasung madunu fail oiba duna nangna aigi punsi haibasiga ai phangpham thopa life ki final decision and low wada akoi lan ga ne ko tendency je we tend to take like that koi punsiga is equal to in a lower ko examination is equal to life na so life ki experience ama khakta ne ko we have so many experiences so many skills to learn so many domains to kai ba domain mayam le sei sakpa football sanaba painting tauba fashion designing culinary gi chak thong bagi tam so many things are open up sigi pochigi basic foundation ama koi na mental ability the thibani ko education ja second na atopa ma ina noi gi second question examination siga live ka amasung akoina exams na kari ming ngani hana thalakpa matamda akoina psychologist singa maruina sisu amuk nangi every the yawgani nangi IAS oigera natraga defense academy da ming changera natraga corporate house changera pot anile aptitude haibamaga attitude haibamaga nangi ability haibamaga nangi nangna tawbangamba haiba nangi angamba ama yengba ma amadana nangna yengba mijeng attitude haise ko masi ain hek aigi satra singda ino workshop to kan the example people the cricketer afauba Sachin Tendulkar haibamaga maga chapanana power thomina ke kambli na maga leiko kambli sima ha ma changakpa matam da double century ahum thangna na puri ni ma se ko so my ability se leiba jane padana my gifted ni magi ability di am leiba aduga magi attitude se kaya chumde kai mina ngana gi ai di nang na afaw boy ra kan de arrogant or pa yai nang na mantri we na fungal ak pa yai na the officer na mo ram ni ga na nang attitude am hong magi attitude ne na ta cham na hinga dum lai ge ai bra hai bana chingba ko ai gi punchi gi mi eng hai bam leba ai na khang ga khang di hai bam ba de gi soi ga soi gre hai bam ba I these are all part of nangi ability na te se attitude towards life ko miyam na miyam de yeng da ba ai na punchi de yeng ma yeng se and I koina on ma matam da aptitude hai bam ga attitude hai bam go o leba aduna pot ani sin koina exam da sum yeng ko matam da
ability on bama aptitude on bama ani thongna on gane nakhoi gi hujiki maroina class 10 amasung 12 tadi anamana all is aptitude never nang ability adusu intellect based obna anamanga kaneba punsigi saruk amakakta neba adu naina hayeng defense nang hayeng thar o army officer oige pilot air force ki pilot oige na natraga UPSC thage di attitude ki component am ola khine ba moine aptitude se now the leadership quality yawra nange group synergy thon mangam gado mira mase team member oibo ngam bra kaina oza su selection board yawra me acho ba government gi cooperation the ko koina adu yeng anegi DIPR gain laibani nogi defense thaba kan no hezi 12 to nupam chasing NDA thagera na ta gain CDS thaba matam da SSB nam chalakhini hayen SSB chatpa matam da psychologist kangmu ma yawbani moi do DIPR na Defense Institute of Psychological Research to de la ini ko ana ozana ga sustain torom ba yaw moi da training moi gi DIPR gi psychologist ma'am se ko aduna moisi akoina madugi level chango kanadi attitude ta katang akogi aptitude katang yang aroba attitude su yang kane ba mi oiba moina ha kane mi se tinaba nungai ba lei tungai ta ba lei team member oiba da ya da ba mi lei asigi pot me am si yang kane ba attitude ai se ko so na akoina ngasai na kamli gi pi se attitude amu yang oba Sachin Tendulkar gi akoina ta ba da wari se kai ta ge da ma atuk chawro mi se ran ba national trophy sanabada ma kaino tawbala eba akoigi selection trial la eba international player afawa maduna ranji trophy gu mam sanabagi trial yaw lai haine ba ngam nam dimar to magi turn ga yen ga ma batting tarongani bowling tarongani ade fielding tarongani hai ko adi magi sanana bagi kitse ma millionaire olav nu pane kade kumdara ma kona sala ga atopa mina ga pura su ya ba pone mangi life ta akoina ta ba ko ma masana pura chachai hai masagi pet hapa matam na masa matonda hapsan jai hai chawra ina khulaba international whatever said these are all part of attitude adu power of me se ma ranji gi trophy to matam da trial selection yaw lai hai adegi magi kids magi puri ba sana porki masana puzar la kani masam to these are called attitude and a miwi ba magi success oiba matam da aikoina khango da se noi si hojik 12 ora matung da di defense ka thaba matam da di noi kan no tawra kane ba attitude aiba ma yawra ane attitude se yawdra ga di nangi aptitude khatna yaro nangi ability to khatna yaro aduna ne nangi group discussion ga tawriba the IS the interview ga tawra yenga iba mi sigi mage personality assessment am changa kane aduna aikoina parikha to ba matam da aptitude khatani hai di haire mental da but ani sigi relationship am leba aptitude amasung attitude se faradi ko mi se dum khena bangam me magi performance amarom nong khena rakane ba attitude chuma missing se khangraga khangde haibu ngamba adagi thijan bakan bang ngamba se ai masi ma phauda de yade ai masi khangda de yade kai se this is not ability masi ability gi nate aptitude nate attitude never se ai masi loisan da this hana ba tho ingasi ai masi gi actually ba se cover tawdri ai masi tawroi sa ability nate ba magi aptitude nate adu attitude never aduna attitude amasung ability ani sigi relationship amasu lay baduna ne ba satra mo oina kana noina yeng ba sa ai gi ability khakta nate na sa da su yeng jo ba ai gi attitude si kamai tawge na khangdraga khangde haibu ngambra losan bra natraga ai gi attitude si masi ma het tawdraga di ai masi ma losan draga di haibu gi nangi attitude towards nangi job to su lay ne ba ha adugi masi gi posine oja masi da noida nungai ba wari ma sarong ge ko attitude ngasai gi kamri du na ta aina NCC yawring da aigi commanding officers na ingon phasaba aigi satra join point to na share to aiga imana monga changaga mana aina form sign to changda pilot oidori ne na toka yang siba mana ta amam le mana question ama hange aingonda amoga imana sida han hange ba mana attention kind ibani se sabdan to chap yung le pale ama se ma hange ba what is the degree of earth in a hange ai su khangde bo za su ko adu imanam du khangde ma
Aduga, the mana, amanda hang the sat onjalaga, what is the full form of chogam mina hangeva? CHOGM. Matamdu da koina, Kakan target on it. I know Commonwealth heads of government meet sir and comeva. Smana very good haraga imano do unjala chay even ever. See nangalak minariban naman say he answers it, you don't answer it. Adamana ma hiram ever din to the punsi chupa kau the in a sata. If you hide an unknown fact in a day, you will be accumulating 365 unknown facts in a year. But in competitive examination, one unknown fact will decide who gets to fly aircraft as a pilot and who doesn't get to fly and hiram. Aduna mana nange ikai gano. Kangda di kangde hayono. Ozasu University ahum Institute of Hawundo Ozawa they say akoi sadra ne ozada hekka no putorpa. I no kangda quality I kangde nang do kai de no. Give me that article kanana harakwa. Can you bring me that? Kana no kari no say ete hangane. Ozawa ram ni kai ni ikai ni kai lo salur di mangza do is sadra do nate oza never go. And this is about attitude. Nangi ability to nate sige attitude se legam attitude towards life is very important aduna nangi ability to get attitude siga dum kusam na bum changi life to success hoye de ko. So when you evaluate nanga ai exam ki results se kari non to matam da ai ability ki wara se attitude ki wara ina sigi ability to de ai na kai dum pau da ba gi adu to bai shoi bani si ai gi di moina ai ngo da pire ba marks se ai gi huji ki oi bai wa ne ai na ma pau da bani this is not the end na sai ge boni na so hai ge do journey ma chat bani si matang da dum improve to ko ya ba ko ozagi su second class I BA tam ko matam da di I get first class with distinction adum nangi isa taw bi adagi amuk MA taw kan na amuk second class mula su ya it doesn't matter magi journey never go aduna life that akoina aptitude and attitude ke ma khangma ma taw tai adagi judgment taw ise aroi bada aina haining ise imagine ako 100cc bike thauba nupa amaga 300cc gi bike paiba nupa amaga motorcycle race tawda kanana kani na hangkanda people tend to say 350cc duna kani da kome okay no the engine the powerful obiam hele 350cc never go amasina 100cc and akoina punsida kawroi da ding asi success and failure of life in anamana lainari ba mayam se mase kalai da tage da nangi inborn capacity to nangi ability lay do nate by ni attitude hare se kai no how you exploit that ability to ne 350cc thoriba bike thoriba nupa do na 60 natraga 70 kilometers per hour thore 100cc thoriba nupa do na 80 kilometers per hour thore di lamjen je 100cc thobu do na dum ka ne adumaina performance din ako na exam to only do nangi manungi ability nate haibam su khangawa ba nang na kamai na perform to gi ai gi ability haibam lai sa gi ai gi khang mangam bai chang ai gi khan mangan bagi chang ai jaduna exam the measure to ri sa nang na how much you have worked and perform adu on mani nangi on ability to on manate nangi manungi capacity to di lai jaram ba ya nang na Thaman you the Pahogda Nikande, Amani Kande, and so your marks is not the representation of who you really are, what you are actually capable of. Magi glimpses pasama matam do the specific when a pirak when you have a macau no duna. Those of you who are successful must know Kamain Kangani, Iding am Haure, Adu Masina Katana Punsi journey ni Matang Sumaina, I say Namnana Bohona, don't must heavy damle hono ba Hibama. Namhoga ba kangbu duna ay di masimatang da si hot na hoge na isa khangza bam changne ba ko aduga amarom dana ina intellect na hari duna shikak na sunate ba you may not be very good in academic but you may be a very good painter you may be a good singer you may be a good athlete life is variety prithvi da wo IAS officer kaya lege ma India da noi maming chatpra na chief minister kaya le rongani India makta da prime minister kaya le rongani world da millionaire kya am le rongani is my magi jaga loi le jabani ai aina polai ba punsi sige ai phibam ai gi fidam mam loi le ne ba adu masak khangaga ai gi punsi semna na ba chatka da bane ko aduna noina pathangi masigi 12 loira ko maru ina sida career se
I know the result and when the attitude that it's not measuring who I am for the entire life. I give punchi chupugi na pon na te mase I specific experience ama khagni mase I ability mo on money ability mo on basi dai sida aina handa ki specific moments da kadai ba we exploit to bang mawi ngamaude du gi result ni tholai base haina masigi wakhalo na man ko ne yenga kanda ai mathang da kari to gadage haibasi nang madu gi fire ma launa ba nogi ima ipa oza singna tanaraga lep ka dabane ko ano oza na loisalakpada career option se oza gi tonga na lei ko career counseling tawda oza na no khida kitang hayo go daba mana 10 gi di nang ngasai khalai ba ability amasung nang na punsida pami badui matung ina nang stream khalu 12 lakpa matam da ko aduga 12 lorakpa kanguna nogi professional course atpa hujikti jam lairena hapoin hana khangamba doctor engineer adagi law gisu 5 years ki laire adagi professionally culinary khatangi taga tawgo sulai noi macha adagi fashion designing khatagi tawgo sulai makan gi course ni depending on what you want to be in your life adui matung na chama nei mipung loina ma is loi goi pote loina ma doctor na te loina ma engineer ngatan ngai khunai hing bauna de is ngatan ngai roi bauna de ha adagi mai magi phida mamam leibadne aduna madu tana ba hotna ba ko aduna nang mathang na chakada ba professional chalaudraga na general stream ni hujikti new education policy su la chai mari tamne hai graduation na chai hom na nang pa mag di to osu ya ni hai na hai re ko aduna nang pamba 12 la la ga di professional career amamam nang punchi da pamba kai do ga de hai bu ma khallaga college khanbagi niyom lay nangi aduna ozana hore no marakta interesting oiraga so hangaga wari sarasi ko aina loisalakpada irolobeda manipur ga ngasai na haye khoi ga kari mari leina ge haibudo nakhoina ngasi tammi banangi mental ability skill amasung education na pirko manga chinane akhoi mayamna pulla sabane ba manipur rai ba lepak miyam haina akhoi na ngasi leiri se ima manipur ai chatai na te ba leiri ba lam amasung leiri ba miyam akhoi mayam sina semane ba akhoi ge quality tu na lepak tu ge quality semga da bane ba ko Japanese singi moi ge quality moi ge education ge quality moi ge technical ability ge quality artistic ability mayam na ling manga tani khunai mam mai se Manipur na ngasi patna pumna na mathong marang gyan ta dragati akhoi gi marakta akhoi gi quality son bugi ne na logada bane ko akhoi na chumna khanma ngamraba akhoi na ability lerata ba lying ma to are mapan da chalaga yeng ga say it means that akhoi da du gi ability leite larik college tamge haire afaba mapan chat ge haira ba ha adigi engineering haire mapan dei ko ge haigala ba sum tauraga di akhoi gi quality wat paneba aduna nakhoi gi achoba role che ozana ubada ko nakhoi gi punsini ngai ne hinge hai taraga dina manipur ima se hongan gi ide nakhoi na tauriba larik laisu tamiba du dai da mamutta na ngasai haibado intellectual ability su ari gai hona ba adu ngasai na mari hai gi education gi aseng ba oibom thokpadi isa gi ai gi mental ability thinking gi dukata natabidana aigi skill su develop to ba haiba ko aduga isa gi discipline am laiba mi oi bangamba amasung society da thaksi khasi kamaina loina gani ipa ima ahlaman oza lai guru adegi laikai gi mayam kari loina ge to khoi manipur da deba hujikti dut ka dhat ka fudat lora namai thugai uraga adegi gunda ge type ta to kalak pa duga laeng ga na mapan da chatki haibi engineer ga mapan gi ni kauge ga haibi lawyer khar phabam chiraga su mayang he ta thibagi phibam tawribi ha sigi mayam se nakhoi na chumthok na bo hona ga da ne ba doctor ore one of the best doctor ore na bo hona ga da ni engineer ore best ore na hona ga da ni university ki professor academic researcher ore one of the finest scholar ore na bangam na bo hona ba ko madu hona na ngasai gi Japanese ga da yaw bo zan yam pamja ba se discipline yam yaw ba masai gi cultural to ba adigi nupi angang da yenga da ba thaine gi traditional da nupi ye gi da ni ga yeng ba da gi fruit ama da ga hanna ne yeng mam yeng subum ba mi yeng gi wang ma lan ba ngam ba mioi man noina na sana oina bo hono ba tam ba la rik da adu kan da Anouba manipur se Anouba na khoi myang thola kan da oi doi ne bo na ko aina uri se ai khoi na hal moina
madu tanarba sinbagi lambi yatpa nakoina tawbada facilitate tawnaba leibagi waneba oza hoina ko noigi baba hoi ima hoi leidiba mayam sina aduna anobo oza na chetna thajaba se nakoina hojiki poche chuma ba ko noina tambada adugi professional fajana choose taw oza na hojiksi professional course at kedi 12 lorga de noi clear or any 10 lakh na ko su noi hapet amna di hard and fast oi no 10 di broadly kitang thong hangdo ba thamu sumaina aduna nang stream je I see oi ni makne hata le ko no class 10 da dia dugo stream aina khara haina ba do in khallu the world is not only scientists world is not only we need very good historians we need very good political scientists we need fantastic philosophers ki mind labor fantastic singer fantastic footballer, makan gi filmmaker. We need all kinds of people. And punsi da mai pak pa ise ai na pam ja bu tara loire ko. Aduna nangi exam ki result se 10 gi matung da kitang nang na pam ni mo na mai kai chumba ho maru na 12 pass ko noi di noi gi baba i ma na tanaraga ai na parents so haizen ningi se isa isu sing gi so is makoigi ability moigi attitude yan nga su shape the world is open nga si the globalized world ni ko adu maina chat na ba ho na ba aduga ain haise isa na to remember that akoi manipur nga si ai hoise ne akoi na thengna ba ngak na tro laing adi kai cha sige mapan cha chi engineer khar pa mapan de ko si lawyer khar case lu ra di mayang lawyer nexi laik tamaga mapan ge professor sing na di irakani akoi manung na ni kaim tongam je ngang ri ba mayam se akoi gi quality na akoi gi khuna gi quality oi ga doi ni aduno jang sa haije gi banoi da in haije mari se mental intellectual ability skill gi development nasa ge self discipline and control ngam regulation ngam ba masung society da mioi ba moina hingla thaksi khasi kamain tor kanda ano ba manipur se nakoi na semada bani kuiroi noi no sik sahi manga amal with no graduation MA and any say manga then tara an officer we canada damni doctor we na yamara damni say tranga kuna Anouba Manipur kari we get the alaman ba data or sa kana no na changa ba matung da karama makhangi Manipur we get the sa nakoi na tammi ban na hay na suno ko ye aduna Anouba Manipur ay na politician katana same da manate aduna oza we na alamoy na no ke elder ramana adugi facilitate tong ba madu kamai sema da ge no za ina noi ba hoi ma hoi khoi mya na tau gi wani ko aduni aina na khoi Anouba Manipur amada noi gi chaur ba thau tang lei hari ba Anouba Manipur sa na khoi gi Manipur oi doi ni noi gi matam da di kana na khangi noi na kan na de mapan mi no lai ngo je di rim sa sau se koi jenim sa se Manipur do in sa se engineer like the maite engineer to ko mas lawyer a problem lai bani adu ti ga koi Manipur masam tiu en harak podo noi na madu ta ba matam da mirak tin mangam ba pithribi da su mioi ba ko khunai si da su contribute fazana to bangam ba fruit amoi ba adu gumba lai pa mi amoi ba sa na koi gi na kut lai aduna isa gi na te wazana sa hai din koi gi khunai da lai kai da gi thabo ingang yau lai su hairam ne no wazana khanbam lai lai kai sanga tau da ba mapan da tholaga maitai tina roi ka haibi gumba ko zaina na kuire chai ni fumu za so ele pa sa to ne ko da khang pa akoi gi khunai da ne isa gi ramdam nungsi ba hi ba laikai gi thabuk yaw ba ngamba social work yaw ba sometimes nangi kana no ma sin ba yaning de protest kai yaw dam ni UCLA kai campus lai I was our JNU is one of the best ni India the best news about ranking the number 1 ni politically conscious however satrana ni nirvaya to kanda JNU satrana ni to the logo semai do amina US the sunangi UCLA gi lai and the Chinese students in the movement friends the nang yengu 1968 ki halam da hangu students in a conscious over there and societal consciousness of side ni society that alienate of the me say fully grown over individual ni na khoi na sakhat le hai ba France America rock tagi kai dagi ekoi ni henjelu ya jante scientists or jumo ni henjelu ya koi ni henjelu ya roi lai so best of the universities moi da lai ni best of the historians professor moi de tolakani aduna ai khoi jo adu mo khunai mo ye di khoi masigi consciousness isagi ability thinking ability mayam se groom tau na khoi gi Manipur gi suma consciously hotna bangam sa adu kanda na khoi gi Anouba punsi oi gani no khoi gi Anouba punsi do da yumfam oi bu ni ko na Anouba Manipur ma haide mayam ni haina ba Tunggi Yumbi edo noise
aduni noina silakaduni sine ozana ina noida share tawningi ko. And all the best. My love and care for you is always with you. Oza atopa sunoigi sumai noida natana batch ta hayeng guideline tawna ba kari tawba yai haibage explore tawna ba hona rakini sumaina noigi I su public life to hojiti actively changa abni na ko oza su Anouba Manipur sem na da nakhoi ga kamain loina raga Anouba Manipur gi wakhalon sanabi and high voting maktor ga su paisa low the be public issue the be zorga vote to bi kai se no khoi generation na thola ko matanda matom na hong kadam ne khoi no kan aduna no ye career choice ki karigi no specific question khara lai so khara lauge hosi ko organizers sing the tawraga. But all the best. Nungai ai faba ana ya yaudaba tek ta kaina punsinung sang na ima ipa gi amasung khunai gi seba to bungam dana matik chaba mi oyo ai bor piri ai no jana ko. Take care. No question kra hamne so hero. Thank you. Oja A Bimol Akoijam yamna mamal nai taba akoigi ahansingna maraksida ai akoigi organizers in the akoigi duga Zoom da yaubiriba Mohammed Dhamender am de Dhamender magi mic sing angtang mute thambina ba akoigi administrator namtang tobiuba Dhamender gi mic sing angtang mute tobiuba ya Dhamender gi mic se mute tobiu natragana akoigi mathangdi mathangda lakcharage akoigi hojik Ozagi mamal ngai akoigi ngasagi kenosi taraba matungsida akoigi wakal loksing akoi makto oitarasu yamna thoi aduga maru oina lawba yabadi akoigi isagi lanai gi oiba akoigi intellect lanai gi oiba skill aduga maru oina discipline masi langanaba aptitude amasung attitude animak yamna darka taba haiba lanai gi oiba masigi pochei singasi masi develop to ba habsi asagi education duisu matho amani aduga maru oinadi hairiba lanai gi oiba poching si leiruba matungda kunai gi oiba relationship ama laiterdi yadabanina mandugi relationship manungda ahoigi phajana changnanaba mi ama oina kunai si phajana mapung phana tinba ngamnanaba amasung afaba toba ngamnanaba habsi madugi pandamda akoigi larik laisu makha taba tamba aduga akoigi maru oiba ngasigi aduba sina ngasigi point khara se akoina summarize tawjaraba matungda akoigi ngasagi question mayam ama leibirongani hangingba mayam ama akoigi Facebook tasu adum comment tasu adum thainajai aduna aining libadi ngasagi WhatsApp call do adu mayamna dum topirakpa hoba yarani akoi madugi keno da hangdokchare WhatsApp call gi aduna call sing ai boina akoi ngahaktang Zoom gi marak su akoi student sing yaw taragadi akoi chat box asida question sing adu hangbiro aduga masagi WhatsApp si phone tawrtringaina phone he mathang laksanada akoisu oktoini aduna phone tawrtringaina karano kaino helse habet khangnaba yaragadi ahamada message ama oina thajanbiro message sida ibirakadabase adongi mengne adongi question duga ani si hana thajanbiraba mathungda akoi nasagi message to urba matungda akoi call se accept tawbuna hena phani khali maramdi WhatsApp call si number save ta hodaba mayam ama phone tawsanbirpa matandari kaigumba ring chattabasu khottabasu natraga ring chalaga paikalattaba mayam su yawe haitare madu WhatsApp ki masagi oiba technical issue ne adubu nasagi
ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯨ ꯎꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯇꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯜ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯕꯤꯍꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ 10 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ 12 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯈꯛꯀ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ 7:30ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 7:30ꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯀꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯖꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒ ꯂꯩꯐꯝꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯪꯕꯤꯔꯒ ꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯟꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯖ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯦꯁ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯀꯣ WhatsApp number C 8131073992 अमुका हंजगे 8131073992 8131073992 WhatsApp number asi akoi comment section dasu WhatsApp number hangbiba yawbutu ai pijakre ado masi WhatsApp number sida tawsanbiro koi ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯛꯏ what is the ultimate purpose of life ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ hambiro kaisi kaide what is the noige ultimate satra no James noige se satra mi yauribra angang mogi makhagi kari career choice mapanda moi Delhi da like tamba chatpa khotpa dagi mapanda chatningba kangbugi kari tawba khotpa career option kari kara leibagi angning mama mapadu boy na yengba yaudra nogi
ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯨꯟꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯇꯦꯟ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ Oja Bimol ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒ ꯂꯅꯥꯏꯒꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒ ꯂꯅꯥꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯅꯪꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯕꯣꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯩ ꯅꯪꯁꯦ ꯖꯦꯝꯁ ꯀꯧꯔꯛꯑꯅꯣꯕ ꯁꯃꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯛꯑꯣꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯅꯪ ꯖꯦꯝꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯦꯔꯤꯛꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯁ ꯀꯟꯁꯇꯦꯟ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯆꯥꯔꯜꯁ ꯇꯦꯂꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯑꯃꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯉꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯩ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯖꯦꯝꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯩ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩ ꯖꯦꯝꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟشꯤꯌꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯦꯝꯕꯦꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯁꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯈꯪꯒꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡ ꯅꯥꯜꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯃꯣꯠꯄ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯀꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯀꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯤꯛꯇꯨꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯆꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯩꯅꯦꯕ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗꯕꯗꯣ ꯁꯦ ꯑꯦꯔꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯂꯨꯖꯤꯡ ꯍꯨ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ Okay. Thank you. ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯁꯨ
What is the difference between a career and a goal of life? That's a Twin-nasu purpose of life. hangalaga. Career aini isagi thabak tawjaba aina train tawrakpa amada aigi livelihood talaga natraga certain works nang already used to oiraga nangi way of life amaduna determine tawrakpa potune maruina nangi livelihood ka connect tawba potne maruina goal of life to the purpose of nangi you know what is ai haisine akoina lepakyo ba khara tawromge habam tawromge mioibo pora disibi mioibo gi samaj dai contribution kara piram mathau tai adagi amana haibi ai life sidi am nungaina sen thum kaidebida leraga ai isagi numaina sinjage magi mai goal aduna life ki goal tare da Okay. Next question naman ito, lady, kasi atay sisu phone si laktrabra na draga yang drabra na kindare do matandilo sa lahat nina. Kung na sige next question sila talaga kay kindare. Pero in amagi site gini mati kay daligi NCR sida okay any approach to le di madu suggest to biro aduga maduda NEET amadi JEE coaching facility yawba kaina nanging inay talaga. aina khangbada kaino ne school nataga college fabai se mama na pamjaba mai stream du su pu bane aduga Delhi dadi mayam na kanna tanaba school le ado kan school je khanbada mangi nga sai intellectual and academic purpose da khamana pamba crowd haibam su le ko my family na kangom na yam ultra rich be imung manu ngatang le ba sa tamar ko pulan ning da ba yawi kaino da value system kenara kanina khanba I don't know. My parent ki choy ne. So what is a good school gi notion je koi na magi academic performance katan ham college su chap mane. Koi na po college se khan da su social capital formation gain like area koi ne angang is college khan mam tan kai na dai ai ya du gi school gi alumni oi ka na dai gi post education life da ai gi friend circle se what are the likely to be friends around. Say for example, Saint Stephen the Tamuragadi, you might land up with people in the high position. The Lebanangi friends circle matoloning a chan chang wang. Alaina ko aduna koigi career counselor sing na haibada koigi chupnagi academic dimension to katang yeng da vida chatpa adumba aduna ni mai magi pochine yeng madan school afaba hai se most of the schools say Delhi the license magi standard ama lai jarong ani ko ada khara elite oiba nataga magi orientation khara cultural orientation kena baduna magi preference depend ta we hai ta si DPS ang Sanskriti school lai di degi Catholic ki kamom lai magi orientation lai dana my value system adu academic performance the more or less schools in the adum mana ba hai ta re ko aduga magi class composition and value orientation, cultural orientation, kasi kena ba ui school la aduma le aduga coaching di mo ge tongan ba jaga am lai brain khale ID coaching ga kusam na chat pa je Delhi da su facility le aduga coaching thata da maming chat pa jaga su le na kota ga na koi Rajasthan da le ise aduna ma ge por Delhi da su coaching facility dum lai aduga career options ya angang sida hana mutang holhan bi baduga pa mine na angang ni science tam gadam ne na loine engine be no ai nga sa hai je gi ne ba magi aptitude to hana yen bi angang gi orientation da duga mana pamjaba potuga my ability duga animak gi ba attitude and aptitude se fasane assess tawraga magi ability leiraga na change duga mana pamje na mu ability leita bidade mu changuraga su farak tane na happy assess taw ma change Manipur da su hojite dum psychologist su fana leirabane moigi test am leibane interest inventory test makhan leibane adage aptitude ki on na ba so you might take help from psychologist school psychologist labor train oiba professional sing da dum hyper assess masa ma dum tok thok pa ya bane angang sing gi magi basic ability aptitude si kari nom su magi interest na kadai da lege ma se kadai da kara hen fani kaina adu tawraga adu matung na career options je dum sem ya bane
Okay. Physical education to adum amhane mage chamana ba pone jiki ability ga aptitude ga yembi adum scope lai ba ngak tani jiki ko da sport university jo hange sports ki pot se dum lai bani na physical education is scope te dum lai ne dum. Okay. Aduna akwai attopa question laktrabanina aduga pungsu akwai 15 minutes and doctor matang asida akwai ngasigi interactive session aduga maruaina akwai life beyond examination maruaina akwai Tunggi Yumbirel gidamakta akwai thamjaba program asi matang asida akwai conclusion lauba tare kanagumba masi question honghodaba leitargasu nanghodaba leitargasu aduga session sida thengna changaktana ngasagi mapung phaba ma yengba phanghodaba targasu apogi hariba program asi hoji hoji mag live hazargasu KhutSem gi YouTube ta adum hayeng adum upload torga legani iroinana Facebook tasu adum legani aduga aina khanbada hoji apogi technical team na ngasagi angang ama video call WhatsApp call or male simani akoi loram nice da lakti la adu la abnina simtang loroga akoi asigi program sin loisana ba tawsi oza ai sigi WhatsApp call simtang lojage oza ibo nangi minga laifamga hairo aduga adugi matungda question do hango aigi ming se Vikas kawe class 9 kaba school na Catholic school Kanchipur. Sound se kitang interrupt tawre amutang hairo Kanchipur da tamani Catholic school maka hairo Iming na Vikas kawe class 9 duga school jina Catholic school Kanchipur. Hangninge po question sila tam preparation tang nabe damakta kai habit che kano semgat kadam no nangi question no amutang halo WhatsApp ki call oibrina internet to nungai tawi talle NDA gi preparation tang nabe damakta kai habits follow tagodam no natraga develop tagod habits amasung kai discipline develop tagodage NDA chanya hai tarage hai bane ozana adum answer pibiro Best suggestion was abu hayo dinna nang noigi school natra kaino da NCC leibra laite NCC yaw na ba kamay taw ino facility NCC uma yaw ba kanan ni ko aduga noigi basic examination da yaw riba scheme singdugi mangi general knowledge dagi nangi dagi science ki mathematics ki basic ki domain knowledge mayam laibani prepare taw salo aduga NCC yaw ba kanan ni du changma matamda ko adu nang changning itu nangi mo unit line wing line Navy and Air Force ozagi kano se internet se tat pa maliko aduna freeze tawro su legre hangtang ngaminaraga aduna ozana hiram ni se hamata apagi call se disconnect tawro di male Okay, ay makha kazage ozagi call ozasi su dum jumda di lebiri male dubu ngasagi internet se tang tappa maramna pai tawadu kitang hodre I know Ziki ang hybrid taho James
ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ NCCꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯕꯤꯜꯗꯑꯞꯇ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯍꯟꯕ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ NDAꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯎꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ NDAꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃ ꯎꯅꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯧꯗꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯪꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯔꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯦꯖꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯪ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ